Takuk ini no kana phai je pul baikha sungnuk phaikya ba bupur baikha ba tam khoti ingka kisa sai sukru bisai kana kane Acha ano mongke beparan kha mo thanai goto bosoro paisa pratun kha apru bridge bars bai thamakya apru motamoti yang hakwakjak apru ek side ke buldar kha ani ingke lelia aprang saka bare jara oro je kormokota netar himne rang saka yang ria yang hingeru ga apru bani haude kakha ge abon pore kha ani lama ku osidang kha food bridge bai thangka ni na steel bridge gam pore kini emne sartong thainai borok repair khai jata klai ge morat nang himtong ka mate he kenai ge sigang watio waisa thangka ko akha mia ni watio ke marmini tau ke ang himlom lama krei bridge bo hanging tongkha ge yang ani ganti thangka ko agei pura wal thangka tabang tuman nok ko thangnai tongo ge te ani wak sas khani ki jang than khani tongmani tinta room abo bo ko akha emon osubida tang din thuimia anok ni ko mani khni beng sori ma tong thang ni tam khoti ingka ba tam thangka bisiba ani thangka bolte besirba ani wak nok tangmani ar prai 2 lakh ari lang motong thangka engke ani tabu wal tangmani a wal bo thangka gotai ani letin plong pura a wal ba atas khaja abo beng kwak bakya tawani yang tai 3 meter gong sinang tuman nok bo thanan position no mahya songkang to bupur kwa khabo mohai kwang bolte ke o 2 din 3 din bisingo no mo hengo Kurben pergi mia o 2 din pore wari thaiba hengata mo ko bothai klai mo doram para gausubani andan ni mo kaisa Ramhari para no nearest or TSR camp tongo hospital tongo mun gana apni sini mungke ani bung samol deborma bufan bu mungkha kan baba thikya buddhi chandra deborma mohai अवस्था था क्या आपके पास पुराना गोल्ड ज्वेलरी है जो अब आप पहनते नहीं तो अब समय है उसे नई पहचान देने का। स्वर्ण कमल ज्वेलर्स में लीजिए ओल्ड गोल्ड एक्सचेंज का फायदा। अपना पुराना सोना लाइए और बदलिए उसे नए हॉलमार्क्ड गोल्ड या डायमंड ज्वेलरी में। 100% ट्रांसपेरेंट प्योरिटी टेस्टिंग, करंट मार्केट रेट के हिसाब से बेस्ट वैल्यूएशन और पूरा भरोसा। आज ही विजिट कीजिए स्वर्ण कमल ज्वेलर्स पुराना। Your dreams make you think better, bigger and farther. Your dreams make you more human. I started here as a learner and it is here I mentor new learners today. Tips has given me the leverage to dream big and break all barriers. Come join Tips to manifest your dreams.